وقتی زانین دیروکا سوریه ده 8 ماه آذار 1963 پارتیا بعث هاتو بو سر دستهلاتداریه و ایروج 8 ماه 12 2024 او دستهلاتداریا پارتیا بعث و مالباتا اسد هات بداوی کرن yani 63 مهدن 62 سال دقدن tamam dibin yani ana 61 sal و nehme desthilatdariya Partiya Baas bidawi bû û nava vê desthilatdariyê de ji xwe salên hefteyî vir ve malbata Esed ser desthilatdariyê bû û heta niha ji ev 14 salin gelê Sûrî nava tekoşînekê de ye û şerrekî bêhempa li hemû deverên Sûriye hat meşandin ji bo guhertina vê rewşê ji ber vê yekê yani îroj dibe rojeke xwedîwate û dîrokî dîroka Sûriyê de ji ber îdî pêvajoyekê piştî 62 sal em bêjin 61 sal û nehme bidawî dibe pêvajoyek nû dest pê dike lêya giring em bipirsin ev e pêvajoyek nû rast dest pê dike malbata Esed ser desthilatdariyê dikevin lê Sûriyayê pêşiya me wê çawa be gelo ev hêzên gog piştgiriya dewleta Tirk û hin hêzên din îro roj rejîma Beşar Esed û malbata Esed dawî kirin wê ew jî ji bo Sûriyeke nû çawa nêzik bibin wê Sûriyeke demokratîk were ava kirin wê pergaleke çawa bê pêşxistin ev e mijara nirxandinê û herkes ser vê difikire yani temam hat dîtin ew malbat ser desthilatdariyê çûn lê gereke heger bi rastî navê xwe dike şoreş û dixwazin bi navê şoreşê tev bigerin wê çaya gereke Sûriyeke nû bê pêşxistin Sûriyeke got ji demên desthilatdariya despot ya malbata Esed û Partiya Baas cudatir be yani Sûriyeke got ne anetewekî bi tenê pêkatiyekî bi tenê Sûriyekê hemû pêkatî tê dixwe bînin Sûriyeke demokratîk be ji 2011 vir ve herdem heman nirxandin me kir me got heger bi rastî dixwazin şoreşek pêk bê wê çareberiyar tiştî divê hişmendî were guhertin divê bi hişmendî û nêzîkatiyeke din nêzîkatî ji bo rêvebirina Sûrî bêkirin ana ev grupê guhatin di Sûriyê de wisa van roja êrişê xwe dawî pêk anîn û ev desthilatdarî hat hilweşandin grupên cûr be cûr in û nakokî û pirsgirêkê wan xwe bixwe jî hene belkî di gava yekemîn di wisa tê dîtin yanî ermancekî muşterek navbera teva ew bû gi çawa bevr bigên Şamê desthilatdariya Şamê biguherin lê herêk ji wan jî planek wî cuda heye me tirsiya guheyê ev e di Sûriyê de gi şerrekê navxweyî dî nava grupan de derkeve grupên cuda cuda herêk rêdayê tarafekî bi taybet divê ev bê dîtin yani di Sûriyê de êgo bû sebeb pirsgirêka Sûrî hû qeysa sal dirêj bike û alozî neyê çareserkirin mudaxila dewleta Tirk bû heger ev rastî neyê dîtin û dagirkeriya dewleta Tirk Sûriyê neyê dîtin û Tirkiye wek berpirsê van pirsgirêk û aloziyan neyê dîtin wê çaxê wê aloziya Sûrî bi dawî nebe yani mere nikare bêje îdî vî rengî qediya va wê Sûrî aram bibe wê hemû pirsgirêkê werin çareserkirin ji ber got hîna bandora dewleta Tirk divê dosyayê de heye meselen me pir êşkişan ji destê Partiya Baas û desthilatdariya wê me bi taybet wek Kurd û tevayê gelên Sûriyê 61 sal û neh meh herdem polîtîkeyên tunekirinê û siyasetên çewîsandinê li ser gelê me ser tevayê gelê Sûrî hat meşandin rast ev êşeke û em dema dibînin em ji wê pergalê rizgar dibin ev bêguman ciyê kêfxweşiyê ciyê got mere hêvî bike pêşerojeke xweştir û aram nava aştiyê de ji gelê me re pêk bê lê ev mudaxela dewleta Tirk di dosya Sûrî de van metirsiya zindî dike metirsiyê çawa heger berê Partiya Baas bi hinek hewldanên wendakirina nasname û ziman û çewîsandinê nêzîkatî dikir lê feqet dewleta Tirk nekêmî wî dewleta Tirk hîna siyasetê wê girantirin yanî hîna ew heta hebûna fîzîkî ya milletê me jî qebûl nake berê Partiya Baas
يعني هەری کێم دالی فیزیکی ده وسا هەگەر جبلی زندانان و ڕەوشێن تایبەت وسا هەبوونا گەل د باژاران ده گواردنا دموغرافیک زێدە پێک نەتانی تەنێت سیۆنۆرەکی دەبوو ینی دەما چەمبەرە عەرەبی و دەما ئیحسائێ دەما ناسنامەژن و داهاتەوکردن وێ چای ڕاست سیاسەتێن و هاتن مەشاندن لێ پشترە ملتê me li bajar û gundên xwe dikarî bû bi rengekî ji rengan jiyan bikin. Ana polîtikayên dewleta Tirk ne wisa ne. Polîtika dewletê Tirk dibêje ev heremana heremên Tirkan e, dibêje heremên Tirkmenan e, dibêje heremên girêdayî Tirkiye ne gerek Kurd lê tune bin. û ev di denî şandan nêtekî wanî got Sûriyeke demokratîk ava bitune. Hîna ji xwe negotine ka wê navê Sûriye çi be wê pergala Sûriye çi be lê heger ew li Tirka guhdar bikin Türk nerîna wane be Türk dibêjin gerek proja demokratîk li Bakur Rojhilatê Sûrî nemînin û divê Kurd taybet nemînin. Mînak ji terbêjin va nû hîna nû dest pê dikin hîna nû guhertin yanî ew rejîma desthilatdar ser desthilatdariyê dikeve dikêliyên destpêkê de yekemîn kar kirin çi bû dewsa gibên bi civînekê çê bikin bêjin ka em ne wek partiya bes wek opozisyoneke Sûrî demokratîk em levdû kom bibin em şêw rahev bikin pêkhatiyên Sûrî tev bên gel hev em pêşaroja Sûrî bera çi be li ser wê munaqeşe bikin dewsa wê dest bi êrîşa kirine. Ana van keliyek em daxivin êrîşeke pir giran ser min bicê heye. Êrîş ser hemê sînorên Bakur Rojhilatê Sûriyê pêk tên û tev bi talîmatên dewleta Tirkin. Yani heger bixwazin Sûriyeke demokratîk ava bikin wê nediriya êrîşa li ser min bicê de pêk bê. Wê nediriya êrîşa li ser heremên xweseriya demokratîk re pêk bê. Bilekis gerek bû heger bi rastî wan Sûriyek demokratîk dixwest pêwîst bû wan bi rêveberiya xwe ser ketibana diyalogê û hewl davana bi hev re em munaqeşe bikin em çawa Sûriya bi rêve bibin ne dibin êrîşan de. Ev dide diyar kirin ev grûpana temsîla şoreşa Sûrî nakin temsîla rastiya gelên Sûrî nakin. Ma heger rejima Beşar guhertin û dîsa beşekî Sûrî bi rêve bir. û heger nasnama Kurd û hebûna Kurd qebûl nekirin. û heger şêwazê rêvebirinê navendî be. û heger tarefek tenê tehekkûmê di biryara gelên Sûriyê dibike wê çaxê wê yek nepirsim ma wê nebêjim ma kapekî ferq û cudahî çi çê bû. Ji ber vê Sûriye li pêşiya wê pêvajoyeke nû heye lê giring e got vê pêvajoya nû de îrada gelên Sûrî tevî esas were girtin û ev êrîşên got li ser heremên xweseriyê pêk tên yekser werin rawestandin. Xweser ji 2014 di dema hat damezrandin heta roja îro herdem xwedî sekneke vî rengî ye ew proja wê proja netewa demokratîk e. Ne proja dewlet netewe. Proja wê projayê kirina Sûriyeyê. Bi proja wê gelên Sûrî karin hevgirtî bin. Ana heger wek vanê din difikirin bêkirin wê Sûriye perçep bê yanî wê bibe dewlet netew gubû dewlet netew her dewletek netewe a netewekê wê çaxê pir netew Sûrî de hene wê ev plana wan Sûriye ber perçebûnê bibe. Lê heger bixwazin Sûriye yekîtiyayê were parastin cara wê projeya netewa demokratîk proja xweseriya demokratîk e. Ana xweseriya demokratîk bi salayê hemû pêkhatiyên golvê heremê jiyan dikin. Kurd, Ereb, Suryan, Asûr, Kildan, Ermen, Çerkez, Çeçen herkes Türkmen di nava vê projê de bi rengekî demokratîk bi rengekî azad jiyan dikin. Taybet civak meselen jin şoreşa jinêl vir pêk hat berxwedaniyeke mezin li dijî Daeş pêk hat ana jî berxwedaniyeke mezin li dijî hêzên tundrew tê kirin. Yani herema xweseriya demokratîk esas dibe mînakek ji bo tevayî Sûriyê dibe mînaka Sûriya demokratîk lê mixabin ji ber got tarefê din dibin bandora dewleta Tirk deyî li gorî perspektîfê tev digerin. Li gorî perspektîfê wê êrîşî heremên xweseriyê dikin. Yani ana mere vê pirsê ji wan bike yani xweseriye çi girî ji wan hûn û qeysî êrîşî wê dikin. We li Heleb, li Hema, li Humus, li Şamê, li hemû deverê we û qeysî êrîş nekir. Yani tenê hûn çûn û hêzên rejîmê paş diçûn we bajar hema xistin destê xwe hûn dîs jê derketin heta digotin bela tu kes nêzîkî tu saziya nebe tundiyê bi kar neynin.
لی چما هرم مد به تانقا و توپان و طیاران ایریش دکن آنا ایریشا گوسر من بجیچید به طیارین ترکا پشتگیری آوان دکن طیارین ترک دبیجن ام مرسلا کی گل سوری قدر خود تعیین بکه باشه گل سوری دناوا خود و الهف بکه و ریه که چاره سریه دناوا خود ببین تو چما طیاری خو ایریش دکه یعنی فروکن ای کشفه و ایگو بروکیتن ایریشان به موشکان ایریشی من بجید کن معنی تبعی دولت ترکن دولت ترک یکسر بوی طرف اک دهندره دوسیه سوری ده و ارمان جاوه گویره و بریا خسر تونه بکی یانجی و پروژه بین بخه جبو و ریوه بریا خسر به اصراره گه و پروژه خو پیش بخه به اصرار گو به سوریان تواف گلین سوری تف درزی و علوی و سنی و همه پیکاتی سوریان و عرب و کرد و هر کس بوان بده ناسین گو هگر براسی سوریه که آرام سوریه که داشتیه ده سوریه که دموکراتی خوازن هوا پروژه آماده ایه لی یا گو پرهیز نابینن بلکه اف به هر کسی وسا بحثا رژیم بعث یا ظلم کار دکه لیجبیر دکن گو لکیلکا وی ظالمه که هینا مستر هی او جی اردوغان و حکومت آویه حکومت ترکایه و چاقه امکارن وی بیجن تمام هگر هند بیجن پرزگری که هندری سوری دولت ترک برا مداخله هندری سوری نکه بلا بهل ام گله سوری خوب پرزگری که خو چاره سر بکن چما او تی فروکان او دکه بوچ بری وان گروپا ددن هرم ما اف گروپانا روزه که روزا ضرر ج خسریه ندیتنه و اساسا اف گروپانا بلکه او بخوجی نزانن تام پروژه و پلانا ترکا دتای و زراویه وچنه او بخوتنه حتی ناونا دبیجن ناوی ریخستن و ریوبریا خسر و تشتینوی او بخوجی نزان چاوایم تبیگو ریوبریا خسر مسوگریا آرامی و یکیتیا سوریه لی اوانا جیج برگو بونه ماشه دست دولت ترک ده بدست یوان ایریشی دستکفتیان ویره و بریه دکن. آنا ده هرم دوک ما گود منبج و در دوری و ایریشم پرگران هنه. و دوان ایریشان ده نه چطب تناخونه. بالا خوب ده بلاوکا یکمین یا چطیان چیه؟ دویم ایریشی منبجید کن. ام ایریشی هرم خسریت کن. یا بلاوکا یکمین گره که او با ام چاوا سوریه آواف کن. ام چاوا پیشاروجا سوریه ویچ بیم. لدو ساوی ایریش دکن. آنا ایریش گرانن برخوادانی که مزنتی کرن مجلس عام مجال اشکری جی داخیانی خود ده برخوادانی جی بردوامه و گره که ملت مذهب جی هر کس تایبت جوان هر کس تک ناوا و برخوادانی ده یعنی لمن بجه دوی ایریشان ورش کناندن ایریشان نیش کناندن دولت ترک وسا ناسکنه دولت ترک پروژه خته گاوه که داویجه گوکو خواست پیکات یا دو یا سیا یا چارال دوی داویجه یعنی دولت ترک راحت ناسکنه ولو لی تماشا بک تبیجه بلکی اوجبر خو بسکنه اورانا وسته او ارمان جاوی تنکرن و ایریشن جبو و همه گلمه همه پیکاتین خو گرکم ببین یک انی یک چپر یه برخدانی لدیجی وان ایریشان وقت زانین لدیرا زوره تایبت لباغوز داویا داعش هات آنین و هزن سوریا دموکراتیک و تایبت پشتیوی مجلس لشکریا دیرا زوره جهاد دامزراندن داعش لور هات نکرن و اف هرم حتی و کلیت بن پاراسنا قصده و مجلس لشکریا دیرا زوره دیم جبو پاراسنا وی ملتی داعش و فرصتی بکار نینه و جبر هادیتن یعنی دما گوان گروپان بری خدا هما داعش اجباری خدا دیره و داعش کتبا دیره پشتیوی هرمین دنی خسریه جد کن بن تهدیده جبر و مجلس دیرا زوره یا لشکری و حتی گل دیرا زوره خواستن هرم خوب پاریزن جبو هرم خوب پاریزن او والاتی اگه چه بوی جبو داعش پیک نینه او والاتی ها داگرتن لی حتی گو داعش هبه حتی دولت ترک هبه دوی مزانبن و هردم تهدید هبن دیرا زوره جی دناوا روشا که آماده کاریه دیه و حتی لهنک جیان جی بجی ایریش پیکتین لی فقط پاراستنه که خوش خورد لور تیمشانده یعنی براسیه سازی قومیته پیوندیدار دتای جمع باشتر دزانن جبر او کلید شوپینن و قومیته یا شوپاندنا وی روشه هیه لی براسی سه روزان لسر هف
وان گروپان به مداخله ترکان او هولدان رزگار کرنا گل جوان هرمان کلم داتانین و آستانگ دکر و داوی شویدن دو هنک چند اتوبوزان کاری بون هنک ملت بینن او گهشتن لی هینا جی هولدان هبون جبور رزگار کرنا ملت جور تاویگو هگر براستی شورش با و هگر براستی نونرتیا گلین سوری کربانا اساس گرک نت کروی ملتی وسا تیخن روشکه دو نچار بمینه جنچاری کوچبر ببم اف اساس و اثبات دکه گو او هاتن و هرمه نجبو گو ج دسپوتیزم ج دسلاداری خلاص بکن بقاسی گو هاتنه چاوا گهرتنه که دموگرافیک بیگ بین و ملت ما ج عردی وی ج هرمه وی دور بخن و گهرتنه دموگرافیک بیگ بین افجی پلانه که دولت ترکیه لی آنا لطبقه جی و لرقه جی و همه هرمه پیشوازی کرنا گلین ما یگو کاری بون خوش شهبا جبنده سیوان چتیان رزگار بکن وان پیشوازی دکن به ارکین خوی ولات پارێزی ارکی خوی نشتمانی پیکتینن و هول ددن گو برینا گچه بوی درمان بکن ام بهفره و ری بگرن پیشیا کوم کوجیان و هر وها تدبیر جوارن گرتن جبو دم پیش گ امکاربن وان هرم خو بپارێزن سوری آنا تدیج بر هین ساعتین کلیان دست بگن براسینن مجار هن ام جی وکر خستن وکر و بریل ور ام هند نرخینن لی افراستی هیه پشتی هلوشاندنا رژیما بشار اسد ایدی بگمان پیوسته ریوبریک نو وره درخستن لی ریوبریانو گرک ند دست رخصتنه که آن طرف گیبتنه دبه دوی تمثیلا توای گلن سوریه بکم هگر اوجی ورن و تنه بشک شخار به وام آواکر و چه دو کوپیک ج پارتیا بعثیا بره ج حکم مالباطا اسد گرک به ویرنگی نبه ایدی دمین پیشیامده و بگمان نتوین یک بویجی و هیزن خودی باندور لسر دوسیا سوری و هیزن اپوزیسیونا سوری تاو نتنه چکدار همه هیزن دموکراتیک سوری دگره که تاو وک کنگره کی کنفرانس کی جوینه کی دیالوگ چه بگم بهبره پیشاروجا ولات خود دیار بکن یعنی ام جی سورینم سوری ولات میه یکیتیا سوریش گرگم پارێزن و پرگالا گوته دوور بریو برن او جی نرین آمد ادهبی یعنی بیوی اوسا یک بتنا خود بی و بریاره که بده نای قبول کرن دبگو ام وی مترسیت بینن اف گروپین گوهاتن تب نیکن و حرنک اشترف هنگاب تیوری برن مترسیه و گو اف گروپ خوب خوب هف کبن يعني بهف كابن سوري ديستي كابن شركي إذا هنا دجوارتر شر دجوار شيء وقت يجو شر بشركي نافخي بنافخي بري دقوت بناف وصاب يعني شر هنا جروبان دجي دسلادارية لأنا دسلاداري شو جب بنافخي هنا وآلوزي مستر ببه أمجي حمها ولداني خبكن گو هم پروژه خواه دموکراتیک پیشکش بکن هم جی به هر کسی بدن ناسین ریوه بریا خواه سر پروژه گوهیه پروژه هری گنجاب جو پیش روژا سوریه و جو گلین سوریه و نتوا دموکراتیک پروژه که سرکفتیه پروژه آچاره سریه نه او اساس نه گرتن و چاغه و سوریه بر به تاریتیه که دن و بچه و روشینا دجوارتر ببه و اف تشتکی از باورم تکس جگلین سوری یگو براستی نشتمان پرور بن و نخوازن بریا خسر 2011 و هین بری دوار دامزراندن دما پیواژوی آلوزی و شورش سوری دست بکر هر دم نرین اف بو و وقتی 2014 جی خسری برانکی فرمی هات راگاندن دی سادا خوانی سروی بنگیدا و حتارو جایرو وید بیجم ده بیجش بو سوریه پروژه کی مسوگریا یکیتی و آرامیا سوریه و هر دم جی دریا مثلا بالا خو بده الهرمن خسریه الهرمن باکو رجلات سوریه سیوانه که هاتو بو دامزراندن 2015 ور و مسده هات دامزراندن او مسده اساس وقت سیوانه که معارضه دموکراتیک اپوزیسیون دموکراتیک سوریه او مسده آنا دکاره رول که سرکه د کوم کرنا هزین اپوزیسیون سوریه د بلیزه قصد جی دکاره به هزه کلشکری یا دموکراتیک یا توای سوریه و پروژه توا دموکراتیک دبه کار به پروژه آ پرگالا دموکراتیک یا نوش بو سوریه یعنی
خسری به همه بشین خو و جواکا ورجی هاتی پرورده کرن هاتی چند دموکراتیک جمهوریتی پیش خستن قارب گلندن به هفر جیان بکن یعنی بسالای املت ناد پرورده کرن لسر کینه و طول هلدانه و نتوق بتنه بخوا سر حساب دن جیان بکه برو واجیه بسالای متکوشین دکر و هینا جم دکن گ ملت ما هر دم هفدو قبول بکن همه پیکاتی قارب هفر جیان بکن جوا به پروژه خسری وکریه خسری وکری هر کسی ره گو بوار دیالوگ بکه چاره سری پیش بخن و ببین خودی رول که سرکه و پیشنگ پیش خستنا شورش دموکراتیک یا سوریه ده بانگا مش بو توای گله ما همه پیکاتیان گو وان روشن دیروکی ده وان دسکفتی خو بپارێزن اف دسکفتیان گو خوینا شهیدان هاتی افدان و کده که وی ملتی هاتی پیش خستن روزه که وسای گو ام بپارێزن وی چاغی دبی سدم گو دسکفتی و کده خوی 14 سالان ام دپارێزن نا سستبونک چه به کلیه کیجی دبه گو به سبب انجام نینی اجبر وی بانگا مشتوای گله مرایه هر کس بی تردد تک ناوا هولدان پاراستنی و برخدان پاراستنا باکر رجلات سوریه و خسریا دموکراتیک